có cái này cái tình thập thì mà jam so Jesus đó like complain about in step biala mekanika service mekanika por sini vai ke kuni ke team ke play ke group kami kena kan kai macam rang vai ke jing ruai mo kalon ke burom yo play bang yo bandan ke bagum ke por kadai ke por ke kodor bah ke bangawati lagi don hai ro rei ni don ke bandau tra kita ke kodor tam ke jing mo lagi dari bandon ki wei ki jaka compare ni don ha ka ying mani ni don ka kamera ha ka ying ni don ki hall mani ni don ka ni ka plau oi ki ting sisa ki bandon ka po hall ngadang realize teman step ba ka don ka hall ni ka bagi function mayo itu ni keren menen ni charge pada efek bandon menta ni rei ni perkhat pat ya kata jingkha yo jisu press will try mo ka sam nangka ke shing oi kam don ka proper place no ni bentadio ka di pulau ka kat ka ni ai ka si pario i ka ban si bentai man roti ban kan mo ni ka jingwan long bri u jong try ka si ka ba mo sin ka ba menshwa ka ba dingkong ni yo pat cha mo ya ada just come ni yo i ka ban celebrate kan ai no ban kan mo ni ka jingwan ka jong try kan utam humility ke jiwan ke RC ke jo try to be just Christ ke kubor ke badan kok ke ni ke por kalong syapang uai ubriu au ba up to me you try no ya ke jiwan ke jo Messiah but ke kerteng ke jiwu kalong Simeon age gospel ke bakat ku Lukas kalau nong ke ar ke dekat ba ar pun san but ar pun riu lagi ni puli ke chin ke jo play ke ong la dong riu uba kerteng Simeon uba im ha Jerusalem une ubriu udan ka por jong ka jingwan ka jong try to be Jesus Christ agani ka por agama Simeon im udan hai dai por mau Jesu lakha sha ka berthai da ka Mary ka thai sati banu Joseph ko pa ka ba shipor agani ka berthai baru Jesu akan kapor dandon sitayo rasmi kau aga por kaba uni Simeon yakendu Yesham yau Jesu Kristus mutra ini don angni wo ida bandon ki each group ki jongi laga jong compare rei aga por kaba katno kaba ila Yesham yau Jesu mutra kalau bandong mentagasngi apdeng jongi ki bandon hangi kon kalong ke ai ke ba sultanat kalong ke ai ba kodor la dengar ki Yesham ni gures hagen ke si Simeon Yesham hagen ke por ban bau Jesu dang don tang krasni sitayo hagen ke percaya bat kan ke kecil ke jong belai la dengar ki dai ba dia pusan syapang Jesu Kristus bau try ni pusan ru ia la ke jong ke cingem aga bangin yo aban yo I ka reflection lani ke jinglong cingem jong du briu Simeon ubade bani Syam baru try aga ni ke step ke kwa yang hilang bagi dia ban ringdur ya ke jinglong cingem ke jong Jesu bat ke jinglong cingem ke jong kita ke ba kimi u try Simeon udan southly ka jinglong aga cingem ke jong u bau de bani Syam baru try kabane kong talong kani ka Bible ko ong bau Simeon ulong briu ubadon ka jinglong cingem ka babha ulong ubriu babha jadi ka Bible ka recommends kalau nong ba ar kak marsan kong bo ulong ubriu babha ka jinglong cingem ka babha ka jong Simeon ka jinglong cingem ka babha jong la ba jong pi kamla ban pen im ye ga bi fi ka jinglong cingem ka babha jong Simeon kamla ban pen im yo Simeon daladi kamla ban pen im Henry jadi ke jinglong cingem ka babha Kung ubriu babha Simeon udan ye ka jinglong kapenlong pat ya u ban ring sha kapenta ka ba ka jinglong cingem ka ba ar ka jam ku ka dai ka Bible ka tu ulong griu ba mani yu blai kaya per hama ong ulong griu niam ba ulong mani no ada tin manin ka ong the religious man and the worshipper
Đây, cái chính long riu niam, bắt cái chính long trong dong mani. Uni Simeon đây riu niam, đây dong mani. Ya ibu yêu belai, Simeon cái chính long chính em cái chúng cái long đều dong mani. Dong mani belai bersisha, Yesus menbaudan seperti bertai. Wikai ini kecil uang bunuh, namar bau belai ulang mesin. Hang no ru, abadol mesin kadon kecing lai lut. Bat namar kata ukba chonga. Wat ru igi nong mani belai igi bersisha. Igi mani haga mesin bar igi bersisha. Kecing long jong udu Simeon kalong udan ya kada kecing long jong kecing mani belai igi bersisha. Amen. Kecing mani belai igi bersisha. Abang abang biru abang ni rocky, mongi kenal ni kecingwan kejung Yesus Kristus yang berteng. Angilong kibri kebadan lagi jong kecinglang, lagi long kibri kebadan ni kecinglang kebabha, lagi long kibri kebadan ni kecinglang besniu. Abang santam lagi tip you try Yesus bagi priang you, kalong bangin yo, ban kalalong pat kinong mani belai kebisisya. Belai wat kebakum kita kinong mani belai, hagi ni isni, mo. Ia makan dengan nombak, hanya pakal kaca juga pun kibriu. Đây, ia patch cái badai. Jong cái này cái bertai. Lagi ni cái kamai cái ji, mon patch dia cái bahe, cái mon cái way pat kibriu cái tuat cata. Đây, rai ni ai ngu yêu belai bahak apa kum cái cái por you Simeon don. Long briu mani belai, mani hakamen sim cái bishisha. Kebalai pat cái jinglong cái jong Simeon. Udon hanga kapor kani ka Bible ko ong ulong griu uba apkhimi ya ka jingpen em jong Israel. Udai griu uba apkhimi lanu kani ka jingpen em kawan ha Israel. Lanu kani ka jingpen em mo kamu bot ka waipat ka ktin uapkhimi lanu ku Messiah unwan pan pelak Israel. Ai ka redemption lani ka jingsil spa ka jingpen em. Ai mengabar biru in rindur na kaya cinglong cingem kejong Simeon aga por bau Kriswan bangin long gibreg ba abkhimi long dangi long gibreg ba abkhimi yimla bani syam yo grace ai mengabar pi aga ni gesngi in em ke cingem ga ba abkhimi lanu Messiah uga long sin spa ji jiu long pen em jonga ba jong pi the savior ba unwan ula de wan arajasnam udon kam ban wan pat aga do no jonga ba jong pi udon kam ban wan pat ban shong aga jing em jonga ba jong pi ga ban ta ga basau ga jing em ga jong Yohanes ngamut banong jong Simeon galong bau long briu madap do mensi bakut ngap umensi bakut shong hangno aga do no ke jong Simeon gani ga ban ta ga ko ban briu gong ba u new Simeon la pandap yo do mensi bakut ladang aban pi ni em bagai dekat panang menriu ko ba em kini ki priu ha dekat por ko ba em Simeon madam kini ini jingwan ko Yesus lom da dai bala pandap to mensim bakoi em la ba yu Christ bat kam Bible ini ko ang bahabo Simeon ya bala pandap to mensim bakoi la ya lam ru yu do mensim bakoi ya ga ban lek ka temple pan yesham panutra Yesus ga dekat por do na ka temple dan prasni bagi Mary bu Joseph di walam yu jikulung Yesus kat bagong ka an ka jong ublay how Moses bagi David ai ya ikon sinrang bakan ingkong kamkam way bu way kon sinrang la David wan ra si ka temple adin prasni mo bagi ka ban ot share yu kom ka jingle ka dustur jongki aga an ka jong ublay bat ti walam yu Yesus tingkai dei po bat namar bo yo new Simeon ulong briu bala dak to mensim bakoi melayalam ya uban le chikat temple hang ni ka Bible kong ba lapan tikna yo new Simeon bat mensim bakoi jo ho men nom ya menem yo I ke jing ya dat anda men yo I ya ukris ulong pen ngap ka jingdon ke jo mensim bakoi erap inga begitu Kaya ka assurance nga begitu, bangin nom yap, tak anda ngito I, yaw grace. So ini online, try rap yang an, try rap yang, bangan nom yap, tak anda ngito I ya be, tak anda ngito I ya be. Kadang pembuat pengawat dia bagi ia bagi dengan betul, syua bagi yap, ini ngito I yaw grace, ini cingin ngito.
Kan ni jing yo i ke ba kan jam si. Ibreu ke em ke kapor, ha kapor ke jong Simeon men bau Jesus wan si ke bertai. Ibreu ki don ki khamat re ki long ki ba matla. Ki don ki skor re ki la kelut. Kim yo issue. Jamar ki ai ki ba kring ha ke bertai. An re ni ai bu bau yo udi u Simeon long Ibreu be yo i. Namar balai nama la pendap yo udu mesim aku. Nisha ke jing turai ke jong mesim aku ke jing em jongi in yo i yau grace bau wan. Rong no enga bani fi ne ke kenda ko simpo barang ni ka bible ko om mun simpo ko no kentu ya Simeon ban lek room saga di temple barama ulai ban room saga di temple isyam ban ban bo Jesus dan yo i ya ka khamat ke dong Jesus mari yo i ukhulung ba prasni berkan ba pibo mari yo i u ukhulung ba prasni Jesus harre dei ban ban long pen im Messiah jong Simeon Jong Israel, jong apa jong pi. Simeon la kendit threat pan yo i du khalung, ula kendruk, ula rai du khalung, ula ong ku trai. Banta ki khmat jonga ngala yo i ya ka jing pan im ge jong le. Ki khmat jonga ngala yo i ge jing pan im jong le. Do like no i shakri jong le ha ga su. Na ba ngala yo i ya ge jing pan im jong le. Ka ma mut wong tu sha mangan lek no ngala hun. Ngala de ber khlak no me thai kam le shu. Nama ngala yo i be. Amen. Kata kalong ka kubore ngab di fi banda bangi dei ben ya mo. Ini ben khlak no na ngani ka bertai. Abi hun lai ni yo i yo grace. Ala ngem pan yo i. Ya grace long pen em jongi. Kum no ngin khlak na ngani ka bertai. Du job ding kala up lupa. Ai ba ngab pingin prepare. Abi ken mau ke jingwan ke jong Jesus ka baning kong. Ai ba ke jinglong jing em ke jong Simeon. Kaba up haga de kapor ke dia day bat katain lani kaya kaba Jesus wan ai banga bat piru ngi em ngani padang benriu ngin long kumta isalai pai menta nang nilu ni on ya ka lenti ka jingai ai bangin don ke ni jinglong jing em kaba up khibi jinglong jing em kaba bha jinglong jing em kaba don ke jingmani belai ka shisha jinglong jing em ya kaba nisha jing pendap ke dong mensim ko ya lam yang ngam de fi ya bla ban yo i ka bible bang ka do ka snau Kam la ban sut jigi hima ke jong rei. Kam nyim la ban yo i grace. Rei usi ko ko ke. Ya la ngam de firat ngam de fi. Bagin yo i. Ai banga ban fi. Abagin yo ban ken ma ke jong rakhi ke jong wanu Jesus. Ai bagi ta ke ban ke ke kienu rei. Kan im apo jaga ban jong fi. Ke jong rap ke jong usi ko. Rei unker ku yang ngam de fi. Na ka banda ke burong ke jong. Amen. Dong ni lai lang si ke jong duai lang baru. Ini duai nama negeri kapor, ini duai dengan syak, urusin betul, dua bandung betul dengan berjumpi, kiai ke bagi Yosua dengan kecil ke jauh belai, angkat lo kapor dengan defi, agilah berkem, agilah berlek mai dan biru, ini yang you try to use Jesus Christ, mau, agak donat ke jauh.